Kardom neli aprangsi NE Hills kelang rad doana pan aprangsi e kardom bipaji ruglo neli men ke babu terang pini neli dak ke do ke 26 nong doar baguri angkang sidolo dolomara long pini neli kewang alam thewang kal halo kecheng si aning velo engdeng thong kebra hini Karbi Youth Festival nabangso Jonel Karbi Youth Festival along si neli dolo kecheng si aning velo pen pining ve neli klardak pen nang le tu ampan ke pachini ponji alam the bang ke konat ajun pen si nang achi pati dun ma la pen anparta bang phu ko an si ke chetong ma president secretary tom pen klardak nang le tu ampan pachini ponpo la pen aparta konat pen si ke wang ma la setame nang le tu ampan pachini ponpo kardom ma Supi. Milih tu supi. Kau nak aterang pernah? Berbilang sukses ini. Anak kan orang cepat teh. Cepati. Long ilong tu long nunda. Long dun, jelang dun. Kalang deh. Deh, ladak anak kan orang pen. Ciprek, teglong le. Teglong. Tapi pilih teglong ke? Duwi. Kan noni tu nak teglong abang ladak garen tapi kelang. Aku mah ingping sering sido lah. Kau pilih puji. Garen nang lu serang oi puji mah. Nang lu serang. Puji lah celing ni juga. Nang lu serang. Kalang deh. Aku dangkuan dah tu loh, dah kenang ke? 40-50 deh bang. Kalang deh. 40-50 deh jadi. Deh 40-50 pen angbong nak tu pilih cepat gitu. Iya dah ke? 15 ya 16 ya item and bang. Kalang. Nong cipalong ni jiwa cipalong deh. Cepat dun sih. Kopi anong lah cipalong ni ke? First dia nang is. Pas anong kopi kan nak kilun pen lah. La anta long lap dong. Akan harus dan kemhan lah. Nang di finansi, dadak kisah secretary aku yang dulu. Nanti kita tentang akor, tong ada almu kai ong yang ring rumah makan finansi ong yang ring ini. Tốt, aprangsi, nang itu dua bagri press club pahin kan, milih tu menong ke bang, kot aprangsi, nang itu han kardom pajir itu, nilihin kan kaninggi bang galana, mohat jong mai tu kan, kado dalam than no, nasi labang solong itu ni, milih ninggi kan kumang lah no. Armu bangke, ahok bangke, nili tung kamathapon, keneng kamathapon bangke, isi bangke, kethe dung bangke, rong saramai, karcu ponji, la bangke nili tung keceng si, andeng nili tung kian ponoson si, dolo la si, rong saramai bangke, rong sarpan, dua bagri rong sar, amai pan karcu ponji bangke nili tung tarik krehini arni si bahasa sayang deng pondo si halo sorni bangke aluhisar puni dungke Johang bangke MLA Dr. Norman Nudin konsi hang pondo la si lano si bangke ni tum akaprek kedeng ponang deng bangke la soting kulote kaddo kawe nang cerap nang citodun peneng bangke nang itu media tum pendang lok lapen cirung cerek pendang lok peneng bangke ini tum pinangan kacirung kacerek nang cirap nang citudun ang thek bangke nili thek long bangke peneng bangke nang cirap dun lo kusi nilihin kan ke kamatha athema nane officer tum punon nane department tum punon ba la chokomar tum dang lok anta pening bang ni tum phanang cheram nang chitu dun pik lapen lem sa tum sangero no tum tambe ni tum phanang churu nang cheram dun pik lasi lakat duga be banta la soteng bulute ni tum pening bang ke nang chitu dun si nang cheram nang chitu dun si aki ong basi laso angbong pen peneng bangke ni tum long bangso deng thong kebra ini karbi
Lisunim su rongan je along bangke rada tumta nang cirap nang citu dun pen ba laso arongan je long kewang ji pening bangke ong chot ji pusin ni tum kamatha pon kedo lapen isi bangke kedam tang aningkan unit proxy bate sancom proxy e amai nang citong dun lo pening bangke sancom thong kep andu lasi pening bangke ong chot ji po si nilining che pen si mare addo ga be phanda rat phanda chuning ri la pen nang tumta un an bang solong bang nang cerap nang citu dun pu si hing ke pen si nili nam the kado be nang tum phan kardom na pisi nili nam the da lahen lo la pen ning the par pik lo la bang so ka cerap ka citu ke the bang ke nili kong chun bang him pen bang ke pening bang ke ka cerap citu the pik pu si nili hoi bang ke kamatha pot lahen lo